amma goɗɗum go ko fuɗɗa aray naafi ɗo wonɗe wolude ɗuma neyi haa ɗiɗi awa jono men ɓe toliɓe ɓe jagga men ɗo aray on tuma première promotion ko minen e maɓɓe fof wonno première promotion yani mahadil ihsan kamɓe wattinoɓe première promotion arano ni mahadil ihsan فليتفضل مشكورا مأجورا الذين يريدون أن يقرأوا عليهم صح بدون إمالة لأن أسماء الناس يقرأون عليهم ليس عليهم بل عليهم فليأتوا إليه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. أحسنت يا شيخنا. نواصل ما زلنا نواصل. كلهم ارفعوا رؤوسكم أنا أراكم جميعا. تعال تعال يلا أنت بنفسك يلا. ذكرني اسمك. الله يا شيخنا. مانع تقرأ كذا. ومعنا الشيخ الحسين مانع. ها؟ الحسين مانع من مراكز نور الدين كاميرا وهو أيضا سيقرأ لنا ما تيسر له من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. شكرا يا ماني، بارك الله فيك. الحسين بنقرا كفر أين أنت؟ الحسين فاسد. إيه فين؟ لا الحسين إيه من دي؟ Ina min dai. إيه أنقى ما ميدو بابا بنقرا كمان بارا مسمى كمان كلمة يا يلا يا الحسين فاسد بنقرا وهو أيضا من مراكز نور الدين كمرا سيتفضل بقراءة ما تيسر له من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله. Bang Qura, barakallahu fiik. هل في وايد سمة؟ سمة؟ نعم. تفضل خليها. تريد تقرأ؟ خلي أكثر أنت. ها؟ اختار أنت. في سمة؟ في سمة؟ ما جاء لعله خاف من Bang Qura. أيوة. طيب. Kita ndara mi ɗo ɗa sikka ko ni tum ari ɗum Alfa Yaqub Jallo aray markaz Dar es Salaam السكينة نعم السكينة أري جونا بكم بكدو بجانغنا وبارك الله فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله ما شاء الله. هذه رواية الدوري ما شاء الله. أبي عمرو بارك الله فيكم. طيب ها؟ لا ما ختمنا خلاص ما في ختم. ما يبيعون ختم وما أخذوا ختم. فلا تشتغل بني ولا جميل يكتمل. أنا أراك يا Dari bawah, coba. سمك هذا كاميرا. أنا عارف الكاميرا يحفظ جيد. ما مكين كاميرا. وهو مسؤول. تعرف كاميرا يا ناس.
يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له وإذا قضى أمرا فإنما يقول له فيكون ولا تقف على كن فيكون سلبي كن فيكون. نعم لا تقلد كل ما سمعته. شكرا. Abu Bakar jalan. Dan Abu Bakar jalan dan Imam Hamzah sampai yang berbaik. Saya dari sini Imam Hamzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب الأثيم. ما شاء الله بارك الله فيك. علمي جودي كاي او فقرة ما شاء الله وربنا أنزلهم الملائكة حفتنا الملائكة هذه شرف. الآن نرجع إلى شيخنا دكتور محمد عبد الله يواصل البرنامج بالقطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، نحمده على نعمة التوفيق
نحمده على نعمة حب الإسلام والسعي في خدمة الإسلام وتلبية نداء الإسلام حيث ينادى. نحمده على أن هدانا ونسأله الثبات على هذا الدين والاستقامة. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه المناسبة السعيدة المباركة التي تجمعنا، وهي مناسبة الحفل الختامي لدورتين تأهيليتين قامت منظمة الإمام مالك رحمه الله تعالى بتنظيمهما. الأولى دورة تأهيل المقرئين كما سمعتم الآن، هؤلاء كانوا في دورة تلقوا خلالها بعض فنون القراءات، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونعبدهم على هذه النعمة، نعمة حفظ القرآن، نعمة التكريم بحفظ هذا القرآن، ونعمة تكريس كل الجهود، تكريس الحياة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى في قراءته وإقرائه. ودورة ثانية باسم الأسرة المسلمة التي هي الدورة الأولى من نوعها لأخواتنا المتعلمات المثقفات من أجل تأهيلهن للقيام بواجب الأسرة وواجب المجتمع. فهاتان الدورتان نجتمع اليوم للحفل الختامي لهما، وكانت بتنظيم شعبة التعليم التربية والتعليم بمنظمة الإمام مالك. وبهذه المناسبة رأينا أن نقدم للحضور مقدمة هي عبارة عن ندوة مصغرة حول موضوع من أهم الموضوعات في الساحة اليوم، ألا وهي شبكات التواصل الاجتماعي، أهميتها، آثارها الإيجابية والسلبية، ثم نصائح وتوصيات حول، لأنها كما لا يخفى علينا جميعا سلاح ذو حدين، فهي إما لك أو عليك. نسأل الله أن يوفقنا لحسن استخدامها. أري ما يقول الله سبحانه وتعالى يولد النبي صلى الله عليه وسلم دويا جماعة وفوق سد كتولي إنه وجود دمه. أري إن أنت تنادوكو حفل wonde waɗande dawraji ɗiɗi ɗi munazamatul imam malik waɗuno arano fi yannayɓe école ji qur'ana ɗi marakis qur'ana o dawra ɗimmo fi sonnaɓe ɓe dawra ɓe wonirno e fami julɓe ɓe sonnaɓe tawayɓe ko ɗaɓɓayɓe gandal e karamokoɓe ɓenno warana ɗum ɗon haray ko dawra tawowo ko ede ko uulade naw'iha simo makko haray ko e ngal woni e futtade en tori Allah o konti haray ko ɗum ɗo woni ko addi en ɗo haray ko nasama on noon kan ndaari tawi haray no jeeya e ko fatti hawrude waɗugol yewtere fi ko nafata seeɗotoɓe e invitade ɓe kala tawaɗo ka diina maɓɓe e ka aduna maɓɓe
بهلفني كوميسيون دعوة كمنظمة ودول موضوع يوتيلو فيه مهندس أراي إندر موضوع عاجي تطالي سبا أو موضوع يوتيلو réseau sociaux أراي كوفيدو يوتيل سيدا إن شاء الله تعالى بالوقت حبانو أراي إندر مري يوغاي توبي يوتيل لي أو موضوع يوتيل وقت هنا كلاو هنا أرجع وقت هنا دو أراي فوتو إن شاء الله ويوم يريه يوتر من كل يلوم أراي قسم الدعوة لتوضع أراي هنا ماري هوريله كم قوام بيرله وبتقوى دولة الشيخ أبو بكر جاري جلو إن جون تابع يوتر من كل داعي بسنة جماعة نتولنا به إنده منظمة هاهوتي هوري منظمة بلوكو شيخنا الشيخ عمر بري أراي بطل مشهور الخير كونون غني ونوري وزارة مولي وزارة النوات التحليف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yekti Allah subhanahu wa ta'ala o tumminirɗo ɗo ɗemɓe yimɓe ɓurɓe teddude e yimɓe ɓen ko yimɓe alquran e leydi yimɓe teddude ɗo en weltanike ɗum Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗo tatanɓe meɗen ɗen banɗe darja zunubi aray hande ka fewniɗen ɗo e aduna o ko wiyete hewtingol noddandu Allah hewtina tawhidi on hewtina sariyaji ɗi yimɓe ɓen no newi hellaka aalaji ɗin no yottinde fota no nafi no wallitade fota kono no wayi wa juuri si tawi poson no jilli nder ɗon seeɗa haray noon koɓe karko ko ɓe feƴinanta no reenoren ko gasten reenade kon e no naftorten ko gasten naftorde kon hara kono Allah yiɗiri yarli ɗum ɗon wallitoto en fota sabu na buy no jogii aalaji ɗin annda ko e hen ɗum ɗi gaste huutorede e ko moƴƴi e ko sengo hengo ɗi gasete huutorede e ko boni kala aala malɗo belɗi ɗiɗi haray mo hulɓini mo wondi e nafayo kono haray ko hulɓini kadi no nder ɗon joni noon wano ɓe suɓorani en nde yewtere yowondirde e fii ko yottidirta kon hakkunde jamanu ɗi téléphone ji e ɗi téléji e ko wayi o mum o e internet haa ka hatti ko ɓe suɓani en nden yewtere yewtangol en fii ɗum no wondani en e nafa fota katra noon sukaaɓe ɓen mawɓe ɓen ko ɓuri kon si henndike ɗo Nokia on torche Nokia torche um ranni si wooti henndike ɗum ɗon hannde kadi ko annimo ko so noddama o nooto woɓɓe haray waata hay ɗannin si tawi noddama nooto yeru ɗum kono ɗi téléphone ji wawɗe wa télé hara piiji fof no nder piiji fof no nder to si tawi ɓe hollitaali en no ɗin ɗon huutorte koye sengo hongo ɗi gaste huutorede hara ko ko wawata dandude jommu e ko sengo hengo ɗi yimɓe ɓen ko nafata ɓe kon e ko lorrata ɓe kon kala noon ko fewndi fewndo ɗon haray Allah no elɗi worɓe wuuriduɓe e ngun zamanu ɗon waaway ɓe hollude ɓe ko nafata ɓe kon fewndo ɗon e nden e ngon sengo ɗon hanki ni hari ɗum ɗo fof ala ko inneteno ko télégramme no woodi yahi haa ɓe watti innude téléxi heɓite
yaari noon ha joni noon piiji ɗin anna on fof haɗa en ɗo e kun aala toso kun jogiɗa ɗo anna on fof no nder ton piiji ɗin fof kala ko maapiɗa kon no nder ton haray noon ko ɓe woni humpitude en kon fii ɗum no wondani en e nafa fota ko sengo hengo gasde huutorde ka tawata en nambatako e muɗum e ko sengo hengo gasden huutorde hara ɗon kon mematake haray jogiiɗo koye téléphone o no huutorde ka muhadaraji waajuji ɗin e humpitagol koni feƴƴude e aduna o e alqur'anare nden e janngayɓe ndeɓen e nder aduna Allah on fof kam memuɗa ɗen bouton ko wo a humpitoto fof heña kono koye hoore ɗum kadi yimɓe ko woni huutorde ɗum ɗon e boneji ɓuyi boneji suuɗiɗi ɗi tawata goɗɗo miijatano ko sifa ɗum no waɗa téléphone o ko yaltina ɗum tunde wordere paw yaltinane ɗum hara fa a suusata e ndaaru ɗum ɗon fof joni no waɗi haray koɓe suɓani en o mawɗu ɗo ko ɓe suɓanike en mawɗu ɓurɗo handude e ko fotuɗen humpitade haray yo Allah subhanahu wa taala newnan en no faamiren e no huutoren haalaji ɗin e sengo ngo Allah subhanahu wa taala yanani en boñi en huutore e muɗum reeno ɗen e cenɗe ka tawata ɗon daganaki en huutorgol e muɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Te hewtaade ko Cheikh Mouhtar إذا جزاكم الله خيرا الكريم. طيب بالنسبة لي محاضرة لكم سيدة أري نوعد من يفوق في أما réseaux sociaux mooy ni andi na ko woni ɗum ɗon hannde kadi haray fayda ko ɓurtugol majjirde sabu sa wi whatsapp hannde صل على محمد sa wi youtube sa wi twitter kala ko wiɗa ƴama o fof hino anndi ludda on fiyo en heɓo e mum hara en heɓaki e mum ara oɗo mawɗu o réseau sociaux hunde tawayde ko himmude ƴewtugol fimo fi honɗo sabu hinde concerné jamama fof kusɗiɗi fof rewɓe worɓe fayɓe hay mawɓe ala tawo yewtere nde concernade sabu hara fof mino huutorte miskino wasuɗo marɗo fofno koytude ɗum tigi ɓe wakita noon soodo o karamo woɓɓe ko hay woɓɓe no wakkilo baño jogo ko ñamata ko kono fiyo ñamdi téléphone o ɗum ɗo fof no holli hittugol oɗo réseau sociaux ka joni ka o e nokkere ɗi ko foti ko e restaurant ma hay ka juulirde ka jonde men ɗo tigi hikoye gollude woɓɓe no gollirde koye tawaso no yewtude woɓɓe goo woɓɓe no gollirde koye e sakitugol ko wona e yewtede ɗo ko e hino koye ɗo ƴeesono en haray ko ɗo fof mino holla himmugol yewtugol fi o réseau sociaux ɗo ara en profitay weltana ɗon kañum wonɓe jillinde koye kadi ka muhadaraji menen e ka activité ji menen kala ka yimɓa ko activité islam aray ɓe seeɗan ɗon kamɓe kadi ɓe diffusa ɗum ɗon ɓe yaltinana aduna o kala tawɗo hino connectiɗo fewɗo ɗo ara hino rette sabu ɗum ɗo yo takko men ɗon profité kadi occasion fi wiwgal wonɓe e gelaɗe ɓe fof ma wonɓe e darɗe en ɗo fof ahlan bikum wa sahlan e tore Allah o waɗani jam wontu hono barke ɓeydude ko kala ka wontiri e aduna o hara ko sadi ko tooli on kadi iɗo jarna kadi accituɗo dañde mo ndaara humpito heɓito yewte
sabu so nani imam ko ɓawa do naarni ko ɗum faridiyete so nani jannowo ko janngana dugo so nani yewtowo ko heɗotoɓe woodi aray ɗon jarna toɓɓere ɗimmere ɓen ko hollata e himmugol yewtugol fii réseaux sociaux ɗoɓe maakir noon ko ndaarugol saha o so en ndaari rowna e gollidireede noon en taway kono ɓe maakir noon ko armo belɗi ɗiɗi so en ndaari gamama fewna on e fuutode réseau ji ɗin noon en taway hino haɗujiɗe yewtede fi mum jama o ɓurte bangenaneede ñaawoji mum ɓe ɓurte anndinede ko honno ɓe nafitorta ɗum haray réseau sociaux ji ɗin ino mari naforeji bus no ɓe maakiri noon so en ndaari hanki hari an e wonɗo fuuta ma an e wonɗo rewɓe ma an e gonɗo ɗo bo fiyo mum bondir wonay haa so mum bondiro ɓeɗino ɗe batake leetel ɗi hande e ɓurɗo ɗum yo niima on bondire ɗo e makko yewton ɗon waɗa programme ko waɗɗon ko fof ɗon hande en heɓi moƴoɓe taway ɗo naano ko gootuwoni duɗe tawayde naano ko gootuwoni adnama fof hara moƴoɓe ɗe hino ton ɓe tummodiray e saaji gooto e leere gooto hono tummodirɗen ɗo ni hara ko yewtere fi ko nawrata soit ko maɓɓe district ma bolonda maɓɓe o ma famille maɓɓe o ma jam'iya maɓɓe o ma hunde ɓe gafete ɓe tummodiray ɗon e nokku gootu ɓe yewta toon ɗo mo kala hakkite ko jogii kon ƴetta gonen ɗo ko réseau o mo kala yewta ɗon ɓe nantodira ɗon ɓe faamodira ko wona programme maɓɓe o mo kala haldude e hunde waɗira ka woniri ɗon goto woni ɗum ɗo réseau woni allah waɗi sabu o ɗo alam wallahu yeltani jamama sinano ɗum ɗum harayno ko enen wonɓe ɗo ɗum goto ɗum wawata jooɗade ene waɗa réunion ɓe yewtata ɓe diisodira mo kala haldude ko haali waɗude ko ɓattu ko wonɗo ɗo ɓattodiri adna o fof waɗiwa saare wotere ma ɗum juhum gootu nokku gootu a wona en ka wontaka to gosutuma humpodira e ko kala ka wontiri on noon kadi eɗen heɓude e mum hibraji ɗuɗɗi ɗen expérience de ɗuɗi en heɓude e mum heɓa kadi amiɓe sadakat ɓe tawata andaka so wiyettere ina ɗo ɗo fayda ko e réseaux sociaux woni ko ɓe andini buy ɗon woni ko donc haray buy ko ɗo woni andirde taw hara ko dina ka woni ko andiri sabu mum activité ji ɗi diisodira e ɗo yewta ɗo piidi bus yahoya ha ñande ko allah mawdidira ɓe nokku ko ka tawata ɓe sikkano ɓe fottano ngon tum ɓe ko kala ya yeeso e kon tawa ko kaari ni machallah ɓe jakkodira ki sak hara ɓe meeɗa yiide kono hara connexion ji ɗiɓa duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ɗiɓe naɓiri ton heɓi ɗum ɓuy kay jaame amen to tawa ɓe hino fotta ɗon hara ko arɓe juuran ɗo ɓe jaamiya taw ɓe waɗa activité ji moƴƴa mi aduna o à travers piiji ɓe fotta ɗon tumɗe ko kaari ni oyo ko kaari ni machallah tako hannde allah moyi e yiide ara e meeɗa no anndide ɓe jeyɗa e hay nokku woɓɓe hara ko nationalité gooto guinée woɓɓe hara ko national gootal woɓɓe hara ko nationalité ko siégi sénégal e guinée ma africain ma holande ko hara ene nganndi ɗum ɗo fof ko sabu ɗiɗo réseau sociaux ji ɗum ɗo fof haray hino hokka en ko wiyete ko hibraji tus kono noon kadi buy e meege ana min amene mawɓe kawsale sellira noon immene mawɓe yo tigi yangodino ko neeɓi ko woni bayde
hara majjodiriɗo ɗeɓi gila primaire ɓe jangi ɗuno woɓɓe ara woɓɓe yaari toɓe charge woɓɓe yaari garde faja tan yiɗoyama ɗoɗe wotere kan e réseau ɗo pat ko hokko ko kaari machallah tabarakallah hande kadi ko yiitiki ara ko no kasa o siñano ka o yiititay few a yeggitinoɗima ko few faja tan yiitino ka réseau ɗiga ɓuy kadi ino ga tawno ɓe janggiti e l'école ji ko woni fayɓe e juuɗe karama kojo allah waɗa ɓe yiitida e réseau ji ɗin ɗo hara mo kala hino nokku ko yaduna o ɓe waɗa ɗon moƴoɓere ɓe jiisodira ɗon ko holno l'école karama kojo yarirta yeeso e ko holno kadi waltorta karama kojo woɓɓe kono ɗo suumayere ɓe naɓanayi karama ko mum sunna kadi ko yeɗɗi aran kamɓe janggidenoɓe ko neeɗi ka makko ɗum ɗo fof ko sabu ɗum ɗo woni ko allah waɗi sabu yo ɗum ɗo fof wawa wonude ka jande ɗum kadi a wona ɗo hande jangga jamiat alamiya jangga ɗum ara ko gawolɗa ɓe ƴetti misal ɗum ɓe ƴetta aqrabu misal cheikhana ɗo donc yimɓe ɓen ka taalima an ɓuro jande nden a wona ɗo jangga e jamiaji taway ko jamiaji lolluɓe e aduna o heɓa master ma heɓa doctorat ma heɓa licence ma e sahadaji ɗo ɓe ƴetteɗo misal ɗum cheikhana ɗo ustad hafiz sow ak docteur qariba inchallah hewaɓe ɗo ɓe way ɓe windi e jamiaji ɓe janggude ɗon wadde bahtude maɓɓe ɗin ɗo huɓɓodira e cheikh ɓuɓɓe waɗe munakasa on tigi heɓa doctorat mum arno ɗo ino gollude golle mum diina e taaba ɗen ino wadde kadi dirasat mum on heɓa ɗo doctorat mum no jooɗi ɗo sabu honɗo sabu ɗi réseau sociaux ara ɗi mari naforeji ɓuyi ko tawata kottotako kono noon kadi ɓe benti si a heɓi ko tawata no suusu ma e mofte ɗen ma e ɓeygure ma ɗen ma e bolonda ma o ma e mofte ma ɗen ina wawi ƴettude ɗo filma ɗo hoorema waajoɗa toɓɓu gotu minute joyi ma minute sappo mi yii ɗum ɗo no maaɓi ɗum ni e me en haray adda ayeje adda ko wondiri e ñawre nden ko toɓɓere fiyo jama o ñawndu nden fawjere nde on tigi yii jama o yaɓi e mum ɗo e yiide mo kala ka hisab mum ka compte mum fero ɗo muhadaraji ɓe ɓaya nahoy nasaya fuɓe tawayni ko waktu qasir jettata kono hara ko no wonde nafuji ɓuy ɗum saki to ha hewta yimɓe gurɗuji yimɓe million ji sabu sabu réseau sociaux ji ƴemmani duɗe udditade ton yimɓe no windi toon no janggude a wona e gama jangga ɗon dar ton hewtama ko rewtoɗa ɗon sellinaniɗa ɗon landuɗa ɗon ko landuɗa ko jaajeɗa kadi haray hande e mara ngantu goɗɗo ala ka innana jogii ngantu majjere sa jangga ɗum a andal dina ma kan a andal ko faala kon andu a faalaka na ɗum haray moyji ɗum fof haray ɗino woodi ɗino on tigi jangira ko faala ko haray nafoore wonde no ɗuuɗi himmogol mumgol ino feeñane jama o fof donc haray muhadirijo men go hewti ɗum ko ɓeɓe ɓe wonno wodande mo nane cheikh mouhammad tafsir balde koɓe maali salam bande aray ko o woni koɓe ɗuɗi ka rekkolji naso takkini ɓe heɓinoon ɓe seeni marok ɓe janngoy ton haa yiɓe wadde doctorat maɓɓe o ni koko hiɗan sakkitoode ɓe woni inchallah o warata aray ɓe waɗi munaqasha on ɓe ɗon ndike ɗaali o fi fiqhi usrati muslima fiqhi usra aray o kamɓe ni fewɗo ɗo mbeɗe wallidirde ka jamia men to jamiatul imar kamɓe halfina qismu nachat activité ɗiɗi haray kamɓe woni ko halfina nde hande sinnama nachat ko suka sinnama nachat ko suka aray kamɓe woni ko halfine nden ɗon toppere nden on ɗo wajifa
ka jaami a ɗum fewno ɗo en tori duwa walla hawre men ko e ko fondi e nafa are kanko woni jonde joni yewtere nden inchallah o yewta en seeɗa ko yowodiri e batte ɗiɗo sabakat no wasata sima'i ko réseaux sociaux ji telen ko yowodiri e ɓeydure nden are joni ko sadi ko towli ceerno en haala kamɓe soode joni fuɗɗo tum allahu akbar nanade dolanade ne donc ngol ko bonanaki ne allah jonno wala e wol lan tampa ɗo dande ande on ɗon tigi ande ande am yara o e utilise inoltre il cavolo اختلفوا no dellen kayasi gar dellen kayasi gar lannanade o ɗo ko ɗo الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنا أرجع لك أنا كيسون نه ole di dino مسلم نان ولا نان كمان ولا في نوفان كده ما كده دعوة بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن استنى بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أري مصيبة جلبة تدلة يتي الله سبحانه وتعالى dawnugol en e nden ñalaande ɗo eɗen wondi e cellal eɗen timmira e nde jonde mawde ɗo e jonde barkinde fii yewtugol ko tawata sokoli aduna o fof hannde tentini enen e leyɗe wiyeteɗe alaalamu salis ɗum ko ɗi réseau sociaux ji haray aduna o fof no sokoliri ɗum ɗo wona julɗo ɗum ma wona julɗum haray sippude ɗum eɗen jarna e kañum no famata l'imam Malik e wallodiraɓe maɓɓe heɓuɓe feere miijitanagol en ɗum ɗo waɗa suddu e jonde ɗo e ndaara ko honto ɗi ellaji ɗi réseau sociaux ji woni yanude e meɗen fii eɓɓalngol e yaltirde e soñdiaji ɗum yani kon e nder rendo men gon hannde ɗum noon areɗen jarnaɓe pour Allah subahanahu wa taala yo Allah nawranɓe golle maɓɓe ne yeeso ruɓɓinana en suuɗi e jondeji ɗo aray siwi ɗon kono docteur en makiri noon yewtere anden koko yowiti e batteji ko ɗi réseau sociaux ji ɗo waɗi kon e mujtama o men wiyen rendo men ngo haray noon ɗin noon batteji kodi pecce ɗiɗi peccal aranal ngal ko batteji battinirɗi ka moƴƴi e mana tasirat ijabiya peccal ɗimmal ngal ko wiyete kon tasirat salbiya aray ko ɗi réseau sociaux ji battini kon e meɗen ko ka moƴƴiri ɗon ɓay siɗen wolde fii koɗi boni kon aray en duwaga yawtude tun nafooreji koɗi addani en kon kadi e geɓal ɗimmal ngal ɗum woni tasiratu salbiya ɗum noon no ɓuri ɗuuɗude batteji bonɗi ɗin ko ɗi réseau sociaux ji jiiɓitani en hannde rendo men gon e ɓengureji men ɗin société on fof tigi tigi aray noon toɓɓere aranere nden nden ɗon hino humodiri moƴƴa e ko docteur en yewtiɗo ko joni fi ahammiyata mawaqa e tawasul l ijtimai ko ɗum watta hara nden ɗon mi cuutinta yewtere maƴƴe moƴƴa ɓaynamin tun jogiti yewtugol e kono tun mi jooɓoto piji seeɗa ko ɗi réseau sociaux ji ɗo battini e rendo men gon hara koko tawata ko tasirati ijabiya battinande e wondanɗen e nafa haray ɓe addi ɗo mise buy kono no tawa kadi ɗen mise ɗon ɗen ko ɓuri himmude ko tawta kon hannde ɗi réseau sociaux ji ɗo ɗi udditani en dame fi ka weɗen ko wiyete kon diaya
waɗugol publicité kala hunde nde faalaɗa yo hewtu jama on ko ɓuri woɗɗude hande ɗa wawi udditude page sponsorisation e waɗa toon détail ji mashruma on fof haala ko yimɓe jeeɗo faalaɗa yo yiwu ɗum ɗo e ko leydi hondi e hondi faalaɗa yo yiwu ɗum ɗo e ko noone yimɓe honɓe faalaɗa yo yiwu kadi ko worɓe tun ka ko rewɓe tun ko ɓe marɓe duuɓi ɗo haaɗi duuɓi ɗo ko julɓe tun faalaɗa yiwu ka ko aduna on fof happira no faaliraɗa o ɗum kadi hewta ɓen ɗon battina haray hannde annduɓe ɓen ɗum ɗon ino nafitorde ɗi réseau sociaux ji ɗo moƴƴa ino woni kadi taklufa mum on ko yoɓete kon ino hoyi si yeɓɓindirama e ko naɓata ɗo ɗe yoɓa e télévision ji ma yoɓa ɗo e journaux ji yoɓe waɗande publicité ko micro aran wonni ɗimɗo ala e nanani ñaalima waɗi ɗiɗino waɗi wala khilaf on tiiɗi waɗe ɗiɗi ɗo ala ka e nanani allahu akbar joni waɗi ɗe ɗiɗi ka awa ɗum ɗon ko misal noon haray annduɓe ɓen ɗeɗo batte ino nafitorde réseau sociaux ji ɗingal banggal ɗo muraadu moƴƴum no tawa kadi e ko ɗi réseau sociaux ji battini e meɗen fewdo hannde ko tawi kon ɗi woni jooɗi ɗaɓɓirɗi golle e ɗaɓɓirɗi kadi golloɓe haray noon kamen ga ɗuɗal taw annduɓe ɗum ɗon sen ƴetti joni messe ɗo ɗen wono o réseau social wiyeteɗo LinkedIn ma o wiyeteɗo Indeed e ko nanditata ɗiɗo ɗiɗi ko tawa ɗi réseau sociaux ɗuɗɗi mawnude ka tawatare société ji aduna on fof e entreprise ji ɗi fof ino nder toon e yimɓe kadi jogitiɓe ɓen projet ji mawnuɗi fof ino udditi nder toon ɗen page ji an si a naati toon a créé profil ma on ha moƴƴi a waɗi ko masira ma on e mana ko rewruɗa ɗon fof activité ji ma e honno expérience ji ɗi heɓuɗa a waɗi nder toon ha moƴƴi kamɓe tigiri yontere kala ɓe rapport wono LinkedIn ɓe rapport ɓenna e nder nde yontere ɗo société kaarijo e entreprise kaarijo naati ka profil ma ɓe ndaari si tawi ɓe hawrodiri e ko ɓe faala kon ɗum kadi si ɓe heeɓi iɓe wawi jokkodirde e ma ka nder réseau social ɗo ɓe noddama fi entretien fuɗɗo ɗon gollude hay lagine ka wonde ɗo hannde min on miɗo anndi sukaaɓe ɗuuɗuɓe heɓiriɓe golle ɗi réseau sociaux ji ɗo wono LinkedIn ma ɗum Indeed ɗum ɗo kadi ko nafani ko batte ɗum ɗo battini e hoore société ji men ɗin hannde batte go kadi no toon ko fokkutuɗen ɗo hannde réseau sociaux ji ɗi woni wasila joni piji ɗi fof misal goo leyɗele goo hay ɓattiɗen ɗo hannde siɗa yaade hannde ɗo e cabinet fi yiidugol e ñawɗo o hatu jina innugol ko mbatun noddaɓe haray ɗa wawi wedde ko wiyete kon hajis waɗa ƴetta rendez-vous ma on taw ko réseau sociaux ji ɗin rewruɗa rendez-vous ma on enregistra nder toon si yaha yiida e maɓɓe to harka ka suudu ma wonɗa e misal goo kadi hannde siɗa waɗ ɗo activité ɗa faala organise de conférence maɗa faala ɗo organise de rencontre siɗa faala hara ko yimɓe hasaba nanggan arata iɗa wawi rewrude ɗi ko yimɓe jelo faalɗa ko iwrade nokkel kaare kaari on ɗum faalɗa yimɓe ɓen enregistre o min mi ƴetta e misal leyɗe kamen janguirta toon formation ji pousse meɗen waɗa koye ɗin réseau sociaux ji ɓe rewnirta ɓen haare kala faala ɗo meɗen faala capanɗe nayo kala marɗo profil ɗo bisimilla makko yo naatu ɗo o enregistre o acca ɗo ɗen email makko e numéro makko si timmi capanɗe nayo men on mbaydamal ngal haray formation ji ɗuuɗuɗi hannde koye ɗin réseau sociaux ji ɗi woni feƴƴude haray mi faalaka juutinde yewtere ngal banggal ɗo mi tañini ko ɗum ko docteur en yewti ɗo ɗen fi nafooreji ɗi réseau sociaux ji so ñiwi ɗon e ñaaray ka toɓɓere men ɗimmere ko wiyete kon batteji salbiyaji ɗen ko ɗum battini kon e hoore société ji men ɗin kono hara koko bonni société men on kono ɗum ɓuri ɗuuɗude non en limay e nata lannata kono no ɗuuɗi ha feƴtikeero haray ko foti kadi sen anndi ɗum ɗon koye ndaaru ɗate no rewreten fi no ñawdiren ɗin ñabbuuɗi ɗon sabuna ɓeydoto ɗum woni tiiɗude e réseau sociaux ji ɗin aru ka men anndi ɗum ko gila 95 woni ko premier réseau social fuɗɗi e ndelowre wiyetende classmate ko nden atta sinkeede nden kadi hade ko fii janngaynoɓe ɗuɗal gootal fii si ɓe gayni janngude kaɓe wawata jokkondirde ɓe humpodira ɓe nafindira kamɓe wonɓe toon ɗen e kamɓe kadi yaltunoɓe ɓen toon fof e ɓay woni nden ɗon lowre sinkama nde heeɓi inde nde layi nde nanti nden ɗon après myspace kadi hikki ɗon nden ɗum ha joni no fewni myspace annduɓe ɓen o réseau social no kadi hannde ha hannde ka fewni ɗo imo wooɗa yaari noon kadi han lowre wiyetende kadi hay faye ɗuka sabbuji mum kadi nani e mayre sukaɓe ɓuy hay jine ɗo naatuno e nder lowre ɗo kadi réseau social nantunoɗo yimɓe
yaari no ŋaano Facebook yaltiri woni hannde faalama molinde ɗi jantiɗen ɗo fof kanko ɗum o heɗɗo e téléma ngal bangal ɗum enen noon ɗi tongino argol kamen ga kono ɓayɗi ari jama on naati e majji huɓɓi fayda ari yimɓe ɓen anndaɗi ko honno gollirtani ko ɗum waɗi ɗi battini e meɗen battinanɗe bonnude e rendo men go joni sen ƴetti misal ko tawata ɗum battini e rendo men go no boniri koko telen ko wiyete ɗum ka sécurité personnel o mana KISAL gollirowo ɗi réseau sociaux ɗi ɗo ara yen andu kala ƴettuɗo inde mum ƴetti numéro mum naaɗi e ɗi réseau sociaux ji yo andu gila nde ñande kanko on ala e KISAL hannde kadi ko wonta ko fof ara hiɓe reeni eɓe enregistrude eɓe moowindirde ɗum ɓe mara ñande woni tawi so yi ha joni taw buy e meɗen ɗo hino hisi e banggal goo si ɓe ndaariɓe tawi an ko neɗɗo battinɗo e banggal ka wonɗa ɗon jette misal wono diina ɓe tawiɗa battini moƴƴa buyno jentima buyno feewirde diina kan sabu maɗa iɓe wawi rewrude ɗi réseau sociaux ji wonɗa gollirde fi honɗum a ƴettino déjà hoorema waɗi e sokeje maɓɓe joni so ƴetti misal Facebook ɗum hannde a wawata gollirde messenger sina taw numéro ma ono nder ɗon on faami joni noon kala ka natuɗa numéro ma natuɗa inde ma hay so tawi a connecti a wallini téléphone mum himo connecti ko wonɗa ko wolde no enregistrade nder ɗon woɓɓe waɗi noon expérience ɓe jowri ñande go ɓe hummini ɗi réseau sociaux ji ɓe wallini ɗi sukaɓe iɓe yewtude fi paɗe ɓe gayni yewtude tum ɓe wudditi réseau sociaux ji ɗum publicité fi paɗe yaltani ɓe noon fi yon andu iɓe heɗade hay ko wonɗa wolude ko hay so tawi woni a connectade misal onon tigi ɗon anndi a wonda e ɗo e goɗɗo yurodiron ha moƴƴandidiron inna joni nan numéro ma o enregistrama ka téléphone ma yaha ɗum ka suudu huɓɓina Facebook ma o ɓe proposana mon san ya ajoute mo ami ɗum koko hawnino ɗum na suudu fa noon ko roboji joƴƴina ko woni suivude ɗin activité ji ɗon jippude ɗum aray neɗɗanke gollirowo ɗum ɗo yo anndu kanko on fima ko mino e sokeje ɓeeɗo hay laamuji ɗin hannde si ɓe faala ɗo jokkude goɗɗo e ndaarugol softale makko ɗen koye ɗi réseau sociaux ji ɗoni rewru google e hoore mum e Microsoft e kañum Facebook tuma kala yimɓe noon ɓe ñaawore ka maɓɓe toon fii hiɓe wallodiri e laamu mum hiɓe wallodiri e seyya on fii yeeyitgol ɓe donnéji ma personnel fii gollidireɓe ɗi réseau sociaux ji ɗon ara tippude ɗum an neɗɗanke naatuɗon geƴi ɗo watta ñiide moƴƴa si a connectike tum a wulliti ɗi réseau sociaux ji ɗo a ombiɗi a yehi nokkugo a wulliti kono page web ya anndude ko wonɗa ndaarde ɗon wondino enregistrade hiɓe joguti e ɗon ɗe roboji wonɗi sifude ɗum enregistra kala activité mo wonɗa wadde ñande ɓe haddindino e ɗum ɗo wo haray ɗum no walanide e sookeje ɓe wawma waɗirde ɗum kala koɓe faalira tippude ɗum haray wattade ni moƴƴa no wonɗen gollirde ɗum ɗi réseau sociaux ji ɗi wonana en fii ko nafata en haray yettitaki contre meɗen ɗum noon ko batte goo wonɗo battinde ñini e hoore meɗen fota batte ɗin moom ɗum battini bonni hannde renɗo men gon ko téléma ka banngal jikku aray Allah ko seede gila ɗi réseau sociaux ji ari sukaaɓe heewɓe jikkuji maɓɓe ɗin lanndi gonɗe few jooni ɓe watti réseau sociaux ji ɗin référence ko ɗum noon ɓe ndaarata ɓay ayi ɓe l'islam ɓe ino créé ko wiyete ko nujum ɓe créé ɗerooɓe ɓen ko majjinooɓe e sukaaɓe ɓen fof e ndeer aduna o wona yigoltugo julɓe ɓen kono tettini julɓe ɓen ɓay hino no finance eɓe mari ordinateur no ɓe ɓornotto eɓe mari luga mo ɓe yewtata ɓe mari comportement ji ɗi ɓe watta ɗum ɗo fof ɓe saakite nder ɗi réseau sociaux ji sukaaɓe ndaara ɗum ɗo ɗum battine e maɓɓe haɗa jikku maɓɓe mo hay ka haala maɓɓe hannde kadi no ɓe wolirta noon kono ɓen ɗon wolirta noon haray tippude ɗum ɓaawa fof tawana seeɗa ɓay jooni gaccidama e hoore ma haɗa aranu o si goɗɗo heɓi feere yaha sibeya kono hannde ka téléphone ma ɗo ɗa wonɗinde ndaara ko falɗa waɗa ko falɗa haray e tippude ɗum mawɓe ɗum ɓe ɗooɓa tan ne yiɗi moƴƴa honɗum sukaaɓe wondarde ka réseau sociaux ji ko honɗum ɓe joggi toon ƴeɓɓindira ɗum e jikkuji maɓɓe ɗi haray batte goo kadi ko tawata batte bonnuɗo e rendo men gon ko tawata ko ɗi réseau sociaux ji ɗo waɗi koko yowndiri gon kadi e famille ji men ɗi haray en fof meɗen ɓe renti hannde woni ko fekkude ka réseau sociaux ji ɗo yimɓe ɓen ko dewle bonnete tippude e réseau sociaux ji sagi ɗo ɗo e yii ko fekki kon hakkude jomminirɓe ɗiɗo
o yaw yeehi bonodoyi jiyo yeehi bonodoyi e gorko o ƴetti ɗum o filmi o mari ka téléphone makko woni makko e nder ko imbata ko téléphone ɓengu mum omo hawnodiri ɗum ɗon nder ɗon hakke ko ɗum metti mo o wawaɗi calcude wondema réseau social sa waɗi to hunde hande kadi na an jeeyi hay inoɗa supprimi haray woɓɓe goo déjà récupéri no ɓe mari o faami o ƴetti ɗum o sakiti nder ton filmi innugol no yettade ɓengu makko hande ɗum wonanimo e dongal e teddungal tedditirimo o ronko andude joni no heɓidora hay o watti yeddude men na kanko waɗi haray gila réseau social ji ɗum ari joni a nana e jombinirɓe nana gorko no wiya an worɓe ɓen tun emata photoji maɗi ma nana jiyono inna onon amiɓe momɓe fof o jiwɓe tun e amiɓe momɓe hara discussion ji maɓɓe ko ɓuuri ɗon ko fiiɗi réseau sociaux ji ayi ɗum ɗon battini hande ɓuyti e hay ɗuɓɓini ko wiyete kon tola ko cergal ngal heewi ko ɓuuɗi batte ɗi réseau sociaux ji gila ɗi ari yiya goɗɗo imo jomba imo wondi e modi makko ka nder galle kono wona kanko e modi makko woni yewtude ko kanko e worɓe goo gorko on e hoore mum ino jombi on wondi e ɓengu mum kono ka nder réseau sociaux ji ɗon woni yewtude rewɓe goo kanko kadi ko hanuno ko yewtude e ɓengu makko tawa ko e ɗi réseau sociaux ji ɗon o rewrude o yewtida e ɗen ɗon kadi ɗum ɗon bonni hande e dewle heewɗe jiiɓidiri kadi famille ji e banngal goo hay ɓiɓɓe wonaɓe heɓede ɗum hande needi maɓɓe ɗi ala yarude no haniri noon ɓay ko woni ngeɓugol ko wallidirgol hakkude nene e baaba fi newugol ɓaygol joni si woni nene e baaba o ino occupi occupation mum on fof ko fi andugol ko honmum fewndi e ɗi réseau sociaux ji haɓɓito goɗɗum feƴƴata ɗon hara anda e gandi heɓata feere no ɓe dankora ɓiɗɗo maɓɓe o e yiya ɗo photoji buyi ko ulama u tarbiya pibbiyata hara ɓengu jon no jooɗi no connecti ka téléphone mum babajon kay no jooɗi no connecti ɗon gaccita ɗum kadi ɓe jooɗoɗo kadi e connecta ɗon hara hay kamɓe ɗiɗo ɓe ala yewtu ɗum ɗo hande no zuwa e tarbiya baygu ɓay baygu si ɓiɗɗo heɓama tawi woni nafsiyan o yiyaali ɓen makko e nen makko no ɓannitamo o mawnani hoore makko ɗum ɗo o heɓa e hokkuda nafsiya a tarbiya o janda e kon hara wona violent ɗum ɗo hara no ɓattini fota fota hay e neeɗi baygoy e ko yowndiri ko kadi fayin e ɗi ɓengureji ayiyay ɗo hannde yimɓe no inna ɓe yaade ɓe wuro hono ɓengure maɓɓe hono pati maɓɓe maɗum e mawɓe maɓɓe ɗo ɓe hewtoya toon ɓe ƴetta ɗi réseau sociaux ji ɓe connecte woɓe haɗi wuragol ɓeya kono ɓe jooɗo ɓe connecte o tawa hiɓe jooɗoɗi himeya kono na kamɓe maɓɓe wondi ko kamɓe woɓɓe go woni yewtude ka réseau sociaux ji no tawa kadi ɗum battini e meɗen ɗi réseau sociaux ji ka famille ji men e ɓanngal goo ko tawata kon aadaji heewɗi tigi tigi ɗuydorite en joni en remplace réseau sociaux ji ɗin aadaji men goo sin ƴetti misal hari si juldere yewti buy yahay nokkiyel buy iwro yimɓe ɓe battane juldere nden kono joni aya tumantina ƴeltawti noddamo ka facebook ɗon ɓe waɗa vidéo ɓe daaridira ɓe hiwrodira ɓe na daaro kay ko daaro kaarije wannamo kadi mi yiyamo ɓe hiwrodira ɗon hara mo kala yahaali kawaya ɗum ɗo ɗuyti ɗin aadaji wowruɗen hakkudeji meɗen battani ko humodirɗen kon e ɗi réseau sociaux ji banni e ɗum ɗo koko yowndiri kon e banngal ɓeygureji nokku goo kadi ko tawata ɗi réseau sociaux ji battiniri no kaaniri haa jiɓɓidiri renndo men gon koko yowndiri e jande men hannde e sukaaɓe heewɓe humodirɓe ɗi réseau sociaux ji janngooɓe ɗum no battine jande maɓɓe nde moƴƴa ɓay bimbi e jiiɗiiɗe jemma e nawroma hiɓe naatuɓe ɗum ɗon ɓay so ɗi réseau sociaux wona yimɓe ɓe faamu ko facebook no ton instagram no ton twitter no ton e whatsapp no ton e groupe ji heewɗi ɗo ɗi ala naatude jantagol ɗo ɗiɗo fof sukaaɓe no woni hannde eɓe woni e majji actif à 100%. Ma ɗo gaytaɗa hunde sina ɓe yahaɗa kadi joni noon wono gorko goto wintotoɗo waɗo recherche nonne gasbiniski o yahuno université ji ɓuyi o waɗi istiswab o waɗi lando o landi taalibaɓe janngatɓe ka université toon lande heewde ko yowndiri e gollirgol maɓɓe ɗi réseau sociaux ji e alaqa mum e jande maɓɓe nden o wi ɓay o gayni witto makko ngo o wi ko yahata 80 eɓe mi landi ɓen
ɓe fellintinani la wonde maji réseaux sociaux ji ɗo gila ɓe fuɗɗinatugol e majje ɗum battini e jande maɓɓe ni joni ɓe ɗuytike no ɓe jangireno noon arano hakkil noon no jaɓi wattiri réseaux sociaux ji ɗi yeeso ɗum ɗo koko yowdiri kon e jande nden ni nokku goo kadi ko ɗi réseaux sociaux ji battini e meɗen ko tawtare ko battinande bonnude mujtama o men o koko yowdiri kadi e diina kam hande ɗuuɗuɓe humodirɓe waɗɓe ɓen ko wiyete ko idman sinnama idman ko gollitirgol feƴƴintinangol ɗuuɗuɓe gollitireɓe ɗi réseaux sociaux ji ɗo hande kadi ɗum battini e maɓɓe ha ka tawata hay ka banggal diina ɓe yiltitike ɓaawo seeɗa joni so tawi woni an ina naati e discussion hittuɗo e commentaire ji no wadde ina waɗi réaction e majji wono leer juulugol hewti hay si a heeɓi iman o a accitiɗ no a yehi ka juulugol ma kono ɗo ko ɓuri hasade kon a tawa hakkille maɗe no humodiri e débat mo waɗɗon on ka réseaux sociaux ji ɗum ɗo no battini e sukaɓe muradu moɗɗuru woɓɓe tode hay hokkata ko ɗon yaha juulugol ko tuma ɓe gayni on débat ɗo wo si ɓe immoɗo noon ɓe yaha ɓe juuloya ɗum ɗo ko telema ka banggal application dewe ɗen ni banggal ngo wono ɓe hollirde noon ka fuɗɗorde ayɓe l'islam hewɓe ino finansude jawle ɗuuɗuɗe fii waɗugol tachwih sunat al islam fii tuningol l'islam o sukaɓe buyno battinora e ɗiɗiji ɗon haɗa comportement ji maɓɓe ɗen hannde kadi yaada e niijiji diina men ka ɗum ɗo ino heewi tew ka réseaux sociaux ji ɓay nder ɗon mo kala ko hor mo kala ko libre waɗugol ko faala ko commerce are tuni sooda ko faalɗa kon sa timmini sartiji ɗi a feƴƴina kala ko faalɗa ɓe ala to innugol diina kaari ɗo woltake ɗo ma diina kaari ɗo woltake ɗo haray ko piji seeɗaji woni ko happa to woni ko woltake ɗum ko no senda e hakkude jamaji haɗa e banggal diina kam ɗum no battini e société men o moƴƴa ko dartugol nden ɗon toɓɓere kadi e banggal ɗo kadi ko battini ɗi réseaux sociaux ji battini e hoore renndo men on hannde ko banggal psychologie o haray allah ko seede kadi psychologie ji buyi e ɗuɗɗinoɓe gollirgol ɗi réseaux sociaux ji waylike so ƴetti misal wono sukaɓe ho hewɓe hannde ɗum créanine nawnare wiyeten nden al wahda maɗum al usla nawnare wonugol feereje hara an on ko siɗa ka réseaux sociaux ji ɗum wonɗa actif al qudra fokdal al qudra ala tawasul hande sukaɓe buyi kadi fantinayɓe gollirgol ɗi réseaux sociaux ji ɗo ɓe wata famude ko wiyete ko lugatul jasad ɗe gandi siɗa yewtitude goɗɗo hay darɗamo tun so tawi woni ko a neɗɗo timminɗo neɗɗan ka koma ko selluɗo a faamayi ko honɗum o yewtata ɓay ɓanndu ɗum kay no yewta kono hannde noon waɗo ɗen itma no feƴƴintina fantina gollitirgol ngol ɗi réseaux sociaux ji ɗo e wittoji ɗi golli wondema ɓen ɗon on ɓe perday on hasiya ɗo hara ɓe wata jangude lugatul jasad ɓe wata famude few ko ɓanndu ndum yewtata kon hay sa wowli kadi ɓe wata décortiquede ko woni kon entre les lignes ɗum noon tampini e sukaɓe kadi fantineɓe ɗon muradu moƴƴuru famille ji ɗin watti jillodirde cergal ngal heewi ɗuuɗi hakkude jombinireɓe ɓen haa ɓe jooɗi laamu ɗum tiɗi jooɗi ɓe créyi centre ji e duwa fiinade sowti duuɗi allah wati hakkude makko e allah aɗa e lisanu sakki ɗo waldallo yewtude ɗo ɗo waɗa ɗum no hula ɗum ɗo gasa ɓaynani arene gasa ka huuɗo e ɗo mo ɓay arene ko ɗumanede ɗo ko ɗo no hara e hakkine tuɓɗa jaaji kadi taw ma yalludo tollade
e yoga e neeriiji yoga e waskeji laaɓa meleɗuji fii ko honno waawete huutorde ɗiɗo réseau ji ara mi nafari e ɗi logataare ara joni yewte jonatede kono gol inchallahu taala maskura majjura بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تولني جماعة سيني بدو بفو تنتني منيسير من أندو منيسير داتا منيسير توريزم وأوتيليري Alaji Ceerno Ousmane Diallo ala ko tooli maɓɓe ko bisimilla maɓɓe organisation Imam Malik ko nodditiri o jama ɗo ko fiyen ɓeydu diisondirde ɓeyden wattindirde e pehe fii si andeji goo yani waawen ƴettude pehe goote andeji no waɗa hara ko ande fof no andi ɗum ɗo ko ande fo immo daro siko nawnaje siko leydi dimbi siko ndiyam siko yiite siko ɗum fof no andi ɗum ɗo ko nambarani ko ella moolanaɗo fo immoto daro haɓa nde wotere e saa'i goo nambaraji goo aray ɗi arda e moƴƴere hara hiɗi wondi e moƴƴere nden kono kanji tigi ko ɗi nambara kono hiɗi wondi e moƴƴere nden ɗon hay gooto immota ko inna haɓen ala yi'ude nambara on ka gunɗo gooto innata haɓen gooto innata accen gooto innata waɗen waɗu réseau sociaux on ko ɗon tawa no nafi ɓe yewti en fof ɗen naftorde en fof hiɗen naftorde Facebook hiɗen naftorde Twitter hiɗen naftorde WhatsApp hiɗen naftorde imo hiɗen naftorde onno en jalan réseau ji ɗi fof hiɗen gollitirde ɗi hiɗi nafude en téléma ka moƴƴi ɗo kono e nder koko moƴƴi ɗo ellaji no e mum lorraji no e mum ɗin lorraji noon si tawi woɓɓe ɓurɓe muutade ɓen yewtaali ɓe muutaki ɓen mo ɓe accidama e hoore mum yahoyay haa lorraji ɗin yaltitoya tawa goɗɗo wata huɓidade ɗi joni noon o réseau sociaux fewno ɗo alamo ala téléphone kala marɗo téléphone be o eto o heɓa o connecte o internet be o heɓa toujours hara himo mari passe ka nder téléphone makko hara o wawa humpondirde adna on ɗo no haton jini e dépense no haton jini e kaalisi marɗo emo mara be itta ɗi mbuɗi ɗo fiyo o wondu e adna Allah o huwodira e adna Allah wona ella on ɗo woni ella on fewdo ɗo telemma ka wonkiji meɗen ko jikkuji meɗen fuɗɗike sansude jikkuji ɗin hari ko bani adama e bani adama on huwondirde joni huwoniral hakkude bani adama on no ɗuytade wona hakkude bani adama e aala e machine ka suudu an kikiɗe ɗo e min e ɓeygu amen jooɗo min hiira min yewta ko welata men ma ko nafata men ma ko nafata ɓiɓɓe amen ɓen gon himo ƴettude téléphone makko min kadi mi ƴetta téléphone makko an on o ndaara goɗɗum to hinnori funnange min mi ndaara goɗɗum ko hilnori e hinnange mo ɓeema min no jokki goɗɗum haa hewta ka waale mo ɓeema yaha waalo probléme ji suudu ɗum probléme ji ɓiɓɓe ɓen probléme ji kellal ngal huwoniral ngal hakkude amen menen weldigal ngal hakkude amen menen ɗum ɗon irama wallinama gooto ala mi haaju man ala haaju makko ala haaju an ala ɗo ko ella si ɗum ɗo yaari ni waɗa haa mi wowta wongol ɓaawo ɓeygu an ɓeygu an kadi waawa o wowta wongol ɓaawo an si ɗum ɗo woni hannde kadi jooni ko hono affaire wondi men si affaire on hewti mi régla affaire ji amen ɗimo ɓe jogga haaju mum jooni noon fii ɗum ɗon hewta kadi ɓiɓɓe ɓen arda ɗon
joni min mi hutori téléphone hatta ɓiɗɗan on hutora o yimi ɗo gollitira Facebook hatta gollitira donc mi waɗi mi wata ton hande mo mi watama haɗude ɓayru miɗo wadde joni noon ɗo aray ha o ɓiɗɗo ɗo kanko kadi hande kadi o anda ko wiyete mawɗo ko machine o andi ko machine woni o hiwrodirde bimbi ko machine o woni ñallodude ko kanko e machine woni hirudude o anda ko wiyete mawɗo o anda ko wiyete koɗo o anda ko wiyete mokoba o anda ko wiyete hay e hunde si koɗo ari joni o anda ko honɗum o waɗanta koɗo on si baaɓe makko luttama o anda ko honɗum o waɗata si baaɓe makko ala ɗon si baaɓe makko ɗon anda ko honɗum o watta saabu ko machine ji ɗin o jokki ɓay noon ɗi ellaji ɗo no woodi be heɓo yimɓe immotoɓe findina jama on hey ɗum ɗo no wondi e nafa ƴette nafa on no mari ellaji ete diron ellaji wonɗi nder ton ɗin ko ɗum waɗi si organisation imam malik on hari ɓe organise no conférence ji ɗiɗi tati fi o réseau sociaux ɓe daari tawi kadi e hannde yen ɓeydu yewtugol fi ɗi réseau sociaux ji haray wona waajagol ɗon ko juuti ma yewtugol ɗumaji ɗin fof no fewndori komi hollay enen wonɓe hutorde ɗi téléphone ji ɗo wonɓe hutorde ɗi réseau ji ɗo mo be yo meɗen jaɓɓu wondema o ɗuytay sa'aji ɗi o gollitirta ɗin réseau sociaux mo be men yo jaɓɓu ɗum non taw waɗaynoɗo leer tati e nder ñallal ngal yo ɗuytu waɗaynoɗo leer nayyi yo ɗuytu waɗaynoɗo leer ɗiɗi yo ɗuytu joni ndaren si en waway ɗuytude ko wonɗen hutorde kon réseau sociaux ji ɗin ɗuyten tan on taw ɗuyten tan on taw sen jaɓi ɗum ɗon on tuma noon suɓen ko honɗum ndaareten ka réseau sociaux ga joni enen ɗo fof hiɗen janggi alhamdulillah rabbil alamin ko jannguɗo français e jannguɗo arabe e jannguɗo anglais e jannguɗo goɗɗum goo mo ɓe yo waɗika haqqille mum wondema o réseau sociaux ɗo wallaymo o heɓa gandal o ɓeyda gandal ngal o mari ngal gandal ngal marɗa ngal joni min wowɗo janngude on yomi ndaaru ko ka réseau sociaux komi janngata mbeɗa komi hutorta ko yomi janngu goɗɗum ɗum ɗon nafala mo wata janngude o yo ndaaru ko o heɗoto ko nafatamo ko ɓeydantamo gandal wowɗo janngude on yo télécharge deftere hawrude tosokere o jannga nden ɗon ha nde gasa kaw fuɗɗinde ha nde gasa fuɗɗo deftere tosokere moyen de 100 page yaha deftere de 200 page a gayni deftere wotere heɓa ɗiɗi heɓa tati e deftere jannguɗa ɗen ka nder réseau sociaux ɗo inna par exemple ko whatsapp jippinirɗa ma ko imo jippinirɗa ma mo wata janngude on yo heɗo ka janngete wona mo sellina qur'ana no woodi page ka qur'ana janngete o sellina ko woni janngude alqur'ana on ko mo jannga fi fiqha o faama fi sadi o faama fi salligi o faama fi longal o naata nder ɗon o ekkito ɗum ɗon kanko kadi no woodi joni ndaaren fi ye en ɗuytu sa'aji ɗin etoɗen gollitiren ko nafata kon si hewti fi yewtudugol e yimɓe men ka yaasi ɗuytu jaatiguiɓe men ɗuytu jaatiguiɓe ɗuytu amiɓe ɓen a iɗen anndi feeno ɗo no woodi woɓɓe marɓe jaatiguiɓe ka honno ɓe dalan ka Facebook yimɓe wulure ɓinna oɗo mara yimɓe woɓɓe no mari yimɓe guluuji 10 woɓɓe no mari ɓuri ɗum woɓɓe no waɗi groupe aji 4 5 6 sortu e groupe aji ɗin ferma groupe aji ɗin ma luttiɗa e groupe goto ɗuyta ami ɓen si goɗɗo addanima photo ɓe waɗa like honno ɓe dalan sa waɗa like haray o andi a teddinare fi photo makko on donc oɗo kadi addana goɗɗum on ɗon kadi ɓe waɗanamo like kala addanɗo sa jooɗike e ɗum ɗon a ƴette tan ma on fof perda joni go'o ɗuyten ko wonɗen kon ka groupe aji ɗuyten ami ɓen ka nder groupe aji raɓɓinɗinen tanji ɗin wawen hettude hoore meɗen hetten cellal men ngal hetten e waɗen goɗɗum ko nafata en kono wasiɗa yiide ɗum enen ka fewniɗen ɗo koye yimɓe wonɓe hutorde ko goɗɗo moƴƴini en fof ka meɗen ɗo hay hunde en ala moƴƴinande hoore men en ala miijade kadi fi yen moƴƴi joni hiɗen hutorde ko yimɓe ɓe woni moƴƴinde ko
joni noon si tawi ñande o ñande an hiɗa jokka tum woɓɓe ɗa jokka tum woɓɓe ɗa jokka tum woɓɓe ñande ko a yeggide ka iwrunoɗa ɗum a iwoy ɗo few haɗa joni hannde kadi annda ka iwruɗa koyen eto gollitiren ɗi réseau ji ɗo raɓɓinɗinen ka gollitirɗen kon ndaaren kadi mawɓe ɓen yoɓe eto ɓe ɓanna fayɓe ɓen yo eto ɓe ɓanna fayɓe ɓen goɗɗum ko winnete no taali e tindi mutino goto seeɗaɓe ɗo wawata taalande ɓiɗɗo mum taalol fewdo ka jooɗiɗen ɗo joni no ɓannituɓe taalanaɓe iɗen andi bono e sari taali buy no woodi fi bono e sari ɗum ɗon kadi si naati joni ga internet a tawa fof no weldi kono joni andu ɓiɓɓe ma men yewtaɓe ɗum ɗo ko ɗum ɗo ɓe manditorayma janggo ko ɓe anditoya fi ɗum ɗo wona hande janggo ɓe anditoya fi ɗum ɗo ɓanniten ɓiɓɓe ɓen si futuro heewi en juuligeje ɗo en walade en fof woni nokku gotuka nder galle mo ɓe waɗɗina machine mum ɗum mi yirik honno e ndelan siɓe waɗi honno e ndelan mbuwatu hum tosokum ka galle maɓɓe si ɓe hewtitiɓe fof maɓɓe ɓe yiwti golle ɓe halde ɓe fotti mo ɓe waɗa téléphone mum onga mbuwatu hum ɗon wata goto memu téléphone on ɗon ha tuma honno e ndelan ɓe weyti bimbi joni ko kamɓe koɓe ñaami ɗum koɓe hiiru si weeti bimbi ɓe mo ɓe maɓɓe ƴetta téléphone mum ko yaha ñallal ngal yoni koɓe gollitira téléphone on jemma ngo yoɓe photo ɓe wuura gurnan ɓeyguure hakkude maɓɓe joni koyen andu wonnema ɓeyguureji ɗin koyen ɓannituɗi ɓeyguureji ɗin no woɗɗitade min wonɗo wolude on e onon heeɗi ɓen en fof ko en gootum sukaɓe men ɓen ko en kawtal ma en hoddu kono wona e ɓeygure woten ɓiɓɓe am ɓen feeno ɗo komin kawtal min hoddu kominen fof hoɗi galle goote kono tigi tigi on awa baaba e ɓiɗɗo baaba e ɓiɗɗo baaba on no jokki goɗɗum ɓiɗɗo no jokki goɗɗum joni noon ko baaba on etoto ɓannita etoɗen ɓannitude ɓeygureji men ɗin ɓanniten fayɓe men ɓen sansanen fayɓe men ɓen yewten ɓe goɗɗum hara ko enen yewtiɓe hara wona machine yewtiɓe ɓe heɓira en goɗɗum ko ɓe manditora en haray koyen wakkilo en fof ndaaren si en wawayi ɗuytude ɗi réseau sociaux ji ɗo miɗo tañƴini si sukaɓe waɗi groupe waɗugol campagne fi yo yimɓe ɓen andu honno ɓe gollitirta réseau sociaux ɓe daɗanike ɗum ɗon ɓe heɓa yimɓe ɓuyi faamayɓe koɓe faala ko tawta ɓe nder muɗum ko ɓe yimɓe heɓo oriyantoɓe holla ɓe jama on hey ko ni ɗum ɗo gollirde o ala ɗo o artum o ari e hoore men vip goto hollalen honno yareten e mum joni noon ɓe woɓɓe holla en ko ɗum ɗo nafata en enen ka wonɗen ɗo fewno ɗo alay ko mi tori jama on koyomin memmin huunde nden fiyo jama on immo waɗa goɗɗum min wata waɗande hay goto kono ko memmingol hunde nden wondema nde hunde ɗo ɗo no hana daranede laamu ngun ko tori ɗemɓe kon ko ɓe ɓayru hiɓe mari honno wi'entelan agence molanaɗo kippuɗo fiiɗi ɗo yoɓe ndaaru piiji ɓurɗi lorrude ɓeygureji ɗin ɗon ɓe uddaɗi hara sa udditi a yiyataɗi machine ji ɗi no woodi fen ɗo ɓe wawi femude ɗi si ɓe inni joni o ɗuma ɗo site ɗo min bloquimo o bloquoto goɗɗo watama hendade joni no woodi piiji buy lorray ɗi gouvernement on no wawi arde ɓe kala ɗin piiji ɗon hala ɗin no yaltitanali yimɓe ɓen fof sina ɗum en heɓay ɗo ɓiɓɓe ɓe hulata ɓe hersata si neɗɗo no hulata hersata haɗa o woni woodi yigol piiji ɗumanniɗi hande kadi o hulata hay fus o hersata hay goto ɗum ɗon lorroyay gouvernement on no mari laawol no woodi nogo laaɓi poste no anda ɓe wawi ndaarude ɗi siitiji ɗo ɓe ndaara tawa ɗiɗo moƴƴana jama on ɗin ɗon on ɓe soka ɗi yehe leyɗe porto no gasa en fof en humpitike wono france assemblée nationale maɓɓe on wooti wondema école primaire pay kon yadata toon e téléphone fiw pay kon yadata toon e téléphone kamɓe ɓe toon waɗi loi woni saɗa ka leydi maɓɓe pay kon wonko primaire jogota ko téléphone so yehi joni ka maɓɓe on tawa fayɓe maɓɓe jogaki téléphone ji enen fayɓe men ɓe fof no jogui téléphone ji joni noon koye autorité on waɗu sariyaji dow to
ɓe tonga ko hana tongede ko ɓe nguureji ɗin danko ga yimɓe ɓen heɓa kamɓe kadi ɓe anda wondema Allah landitoytoɓe koko ɓe woni wadde ɗo ɓe wondema kala ko ɓe waɗi ɗo kala photo mo naɓuɗa ka Facebook ma ka naɓuɗa ka Twitter ma ka naɓuɗa imo ma ka naɓuɗa o photo ɗo no ma wallena ton o yiwata ton ɓe ittatamo ton sa jonni piiji ma ɗin fof tentini sa auditiri honno wenteɗan ono compte ma on numéro téléphone ni e ni hara ɓe jogui kema ha satti ken a wata fuutade ɓe joni noon si kamɓe awa waali fuutade portoɓen a wona malaika ɓen fuutotoɗa joni noon hara ɗum ɗo woni seede no ɓuuri moƴƴande goɗɗo si o falji faljere nden ɗon monte few haɗa nde yiyaka kono sa falji faljere tawi nden ɗon faljere ñande o ñande hinde fewti hinde dari fewi yeddi hina hinola ara ɗum ɗo moƴƴana julɗo koyen eto ndaren no hicciɗen ɗi piiji ɗon joni mi daro ɗo han feeno saa'i fi cérémonie fi diplôme ji ɗin hewti ɓe jonnintaɓe micro on e fuɗɗoɗen inchallah accon hakke oɗo ɗum gollitirte on ha wadde ɗimi wadde nimo joni haray e weltani kese fof en kono yalla Allah e wonno en nani jaɓi haray ɓe holliri ɗum ko wattudde e réseau ji ɗi fiyo en acceɗo micro o ɗo walline on fiyo en guirne ɗo kadi seeɗa oɗo guirne ɗum haray koye toɓe makiri noon e tore Allah Allah o hawrini e sawaɓe koɓe maki ko toɓɓe ɗiɗi bet ɓe waddinta ila e mum fi ɗum li ahammiyatihima sadaqatum jariya no woodi sayi'atum jariya no woodi ɗe gandi noɓe maki ko ni ɗi jogui téléphone ji ɗi goɗɗo no addanama ɗo koto bonɗo ma piwum bonku ɗi kollima en waɗa ɗo partagé yahani ɗimmojo ma amiɓe ma ɓen ɓe joo sappo ɓen kam ɓe mari amiɓe ɗuɗiri noon 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 goluji yahi ha wono yi million ji ɗum ɗo fof fanni ma heno daarede no windanedema hay so tawi a mayino hene ka nder kabru ma bone no dogude e hoore ma yo Allah on danɗo e waddana ila ɗum ɓuraɓe mo koye konɗo e men e ɗi partage ji men mo darima goɗɗum ko boni si a hendike an maran hoore ma noɓe makin noon ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen ɓuranma mo ƴande yo taw ñande on tigi maayi wo ara boneji makko ɗin fof maayi nden ñande ara windataki hay fus ko boni ɓaawa nden ñande kono so tawi on tigi maayi no hakkis ko ɗum ɗo piiji ko partage no e ɗum kolɗum ɓe joggi ko ɗum e wata ni yo Allah on dandu en kallallakke mum gollitirɗo wo ko goluji jelu ko million ji jelu ɗum ɗo fof ɗa windanede ha adna o lanna fat mana gollitirede sadaqatum jariya yo Allah on dandu en woni mum ɗimmon ɗum mi sakkitora alhaya koɓe wakirno hersaka sen daari jama on ɓe wadde piiji ka réseau ji ɗon no wola piiji yennidira aybidira wirtidira en tawa eɗen haani artirde o ɓikku wiyeteɗo alhaya hersaka nela noon no maki ɓe gandi ida lam tastahi fasna ma shitta on tigi hersali waɗi ko faala yo Allah on dande on koɓe hersata ara yon tigi hersu Allah on tigi hersa yimɓe ɓen ken hersugol Allah no anda no hersirte hersugol yimɓe no anda no hersirte haray ɗin ɗon toɓe ɗiɗi mo watta mi gentinanta en koɓe maki ɗon joni ɗo yo en hommu yewtere nden ɗo hiɓe mari toɓɓere nde wonno en hollitude ɗum ko hollitugol projet ɗo ko projet hombo e ko fi honɗum waɗana aray jonne konngol ngol docteur Mouhammad Sita Bari ɓe holla en on ɗo noon noon projet menen min homba yewtere nde mi retiro ɓe yara fi cérémonie ɗuma
Incha'Allah,
iyangal yowaru janna haray yaltigol ngol keɓɓi haray ɗaɓɓuɗay naɗe ɗo wakarde hon ɗo wawa kono haray o yaltidanta en ɗaɓɓetemo haray noon warnami kadi to barnami konno ko jangeteɗo e hitande magdaji suwa warta kono jangini o yalti o ɗanti o famini o wawa jannda ɗomen sukay so yalti haray ko joƴƴi jawaɗiɗi ko hakkoɗina ko fof kamɓe seeɗa haray timmali kono haray o heɓi kamɓe seeɗa o heɓi kamɓe sara waɗi ɗumɓe ganduɗa ɗo haray ko jeeya kadi e programme ɗi goyto ko programme o wiya partagez ilmi o programme o programme suivanoɓe sukaɓe wonɓe kadduɗe ɗumɗiɗa plan ɗi jamɗe ko l'école français ɓe gandu ɓe yewte ko ha attention o heɓi façon fala ɗi ganduɗa université haɗina e naɗoɗo ma hatto ay ko tawaɗa ɗo no himma ko ɗum organisation kanduɗe waɗaɗiya haray ko jeeya kadi ɗum wonami wiyete partagez ilmi wonami ko ceerno ɗumen kadduɗe e jogiɓe ɗon divise e wonɓe e ñawore ko ɗon donc moƴƴinango en courant woɗɗanaɓe e ɗinana haray ɗo kadi min suwaɓe mowati hammodinaɓe fof faydatanoɓe e naade wonno sabu mardaji sappo e jeetati ɗo programme jangete ɗo ina ɗum tati yontere ko nder sappo e ɗiɗi haray waɗa kadi courant golleji jamma e hajaliji ɗi haray جزاكم الله خيرا واحسن اليكم aray gayta yewtere nde mais sannay tawde tolla mais wonko jooɗude mais el haji mouhtar ba ene woni ga aray no sani ko laɓe golleji ɓeɗe to reema on wonde deɓureji ɗi golleji ɗi fof aray onon kadi jarno ala husnul istima tawi hara ɓay kan aray falleni mbiyamde yewtude heɗi sabu aray kala ka gonɗo holli golle ibnu adama kam arta balɗe waɗay mais fanni ka yewtereɗi aray ɓe tori yo yaafo ɓe tori allah subhanahu wa taala yo yaafo o yaafata e jaafaɓe aray inchallah ɗaɗo ko hatti joni rendigo ɗum mais joni tan fewniɓe kadi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala si nous arrivons ici, donc cérémonie de remise des diplômes du séminaire que nous avons eu à tenir à Nombo du 25 au 29 décembre 2019. Inch'Allah, nous allons nous attarder, appeler notre frère Aboubacar Isham Kaba pour nous faire la lecture de quelques versets de Saint-Coran. Aboubacar Isham Kaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك
passons pour la présentation de nos officiels. Mais vous voyez, nous sommes pris par le temps, vous allez vraiment bien nous excuser. On ne pourra pas présenter tout le monde, juste on va présenter quelques-uns. Son Excellence, Monsieur ministre d'État, ministre de l'Économie et du Tourisme de la République de Guinée. Allahu Akbar. Son Excellence, Monsieur ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune de la République de Guinée. Allahu Akbar. Monsieur Diallo Abdel Karim, PDGA, groupe Cérémonie Guinée. Allahu Akbar. Comme nous avons dit de nous expliquer, on va passer directement au début de cérémonie. Nous appelons le chef Mohamed. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction soient sur son messager et serviteur Muhammad, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent son chemin, tous ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Tourisme et de l'Automobile. Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Messieurs le représentant du PDG Sonoko. Monsieur le représentant du secrétaire général des affaires religieuses. Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Guinée. Monsieur le représentant du président de la coordination à l'Écoula. Mesdames, Messieurs, les représentants des associations islamiques, chers participants, chers invités, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole à cette cérémonie de clôture du séminaire organisé par l'organisation d'Imam Malik à l'intention de maîtres coraniques et femmes musulmanes de Guinée. Nous vous remercions d'avoir effectué ce déplacement malgré vos calendriers chargés. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet atelier. L'organisation d'Imam Malik, qui a pour mission la propagation de l'islam en Guinée, s'efforce à faire parvenir le savoir à toutes les couches sociales de notre pays. C'est dans ce cadre que l'OIM a organisé ce séminaire à 2 volets pour répondre aux besoins des maîtres coraniques ainsi qu'aux ceux de la femme musulmane. Environ 150 femmes et 165 maîtres coraniques ont bénéficié de cette formation. Dans le but de renforcer leurs capacités dans le domaine d'apprentissage de la lecture du Saint-Coran, il a été abordé durant ce séminaire
En premier volet, la méthodologie de mémorisation du Saint-Coran, le programme des centres de mémorisation du Saint-Coran, les réalités de la gestion du foyer coranique et les défis à relever. Quant au second volet, concernant les femmes musulmanes intellectuelles, il vise à renforcer les capacités de la femme musulmane afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans les foyers, mais aussi dans la société. Et qu'elle soit un noyau pour un vaste programme éducatif en perspective. Les thèmes abordés ont été entre autres la femme musulmane, constat du point de vue éducatif et culturel, les fondements et les principes d'une famille musulmane, le but d'une famille musulmane est de recevoir. Ces différents thèmes ont été abordés tant sur le volet des maîtres coraniques que celui de la famille musulmane par d'éminents professeurs qui ont effectué des hautes études dans les grandes universités à travers le monde musulman. Je ne saurais terminer cette allocution sans remercier les participants, mais aussi et surtout les autorités de notre pays. Et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour la bonne réussite de cette rencontre. Nous vous remercions tous, tout en demandant à mes frères et sœurs ayant bénéficié de cette formation de bien vouloir transmettre le savoir acquis pendant ces 4 jours. Je vous remercie. Remercions le frère et cette année nous appelons notre frère Mohamed Tafsir Diallo pour nous faire le point. Mohamed Tafsir Diallo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إنها قصيدة شعرية قصيدة وهي في باب القصيدة أيضا تحكي أيام الدورة. قلنا في مطلعها قد ظلت ممتطيا بحر الرصيد مدى تنقاد في وجوه الكلمات معتمدا تسريد ترجم محلولا ومن عسلا كذاك ما هاج في نفسي ومن جمدا عن دورة كبرت نجبت لنا نورنا دارت فجر بها نور الدروس جلا قد قومت قيم المهاوة في الإقراء ركب فترقى منتهى السعداء نمت مهارتنا نمت برامجنا تمت بجنبنا مما استفدنا اغتنام الوقت في ظلم مما استفدنا اغتنام الوقت في ظلم يحظى به في الرقيق جودة وجدا دامت في الأربعة أيام قد شملت شرح البرامج والتطبيق بعد بدا 3 مستويات سففت رتبا دنيا وعليا شركت مددا يرجو على 100 من كان فيه وفي جنب الحسين بنور عقدا أما مطاعمها فضل ولا تخفي خبز عسير وتنبيذ لنا بولا أما منظمها راعي برامجها شيخ القرآن أمين الجمع قد
جحد من قال فائدة القانون ماذا؟ فائدة القانون من قال فائدة القانون رسم تطبيقه بسواء لا تثني أحدا. اختار نخبة أهل الذكر في بلدي نقاد فن لدى من طوروا مددا أسماؤهم فقل الدكتور فوقه شيخ الجليل المجيز كل مستندا. والشيخ باغيته ما كان بازمنا والشيخ باغيته ما كان والشيخ باغيته ما كان بازمنا زي التلاوة إسنادا وحسن لدى كل شيخنا شرف المكان به والنور حل بنور الدين أبدا. دكتور سيد هو التفسير لا سبحانه فهو المسمى وإن اسمه وقد بعد. والشيخ وهو أبو بكر محمد زين السكينة قولا مشية سندا. لا أغفلن عن الجنب الذي أطل سيبا وأسبغها أول وإلى صدى. الحج صادق أعني سيده الكيف يعطي كذا وكذا لا يستكي أبدا. يا رب بارك وضاعف ما له خلقا واقصره واملأ له الميزان يوم غدا. هذا وفاقه مسك يقول إلى سم الجبال وينساه الشباب بدا. والله نشكر تبديلا على نعم من عدها دهر لم يحسها عددا. جزاكم الله خير. شكرا جزاكم الله خير. Nous remercions le frère pour ce point. Nous appelons notre sœur. Mariam Kesso a quelque chose à nous donner. Le micro arrive tout de suite. Mariam Kesso, elle se prépare. Par rapport à la prière, on prie tout le monde de nous excuser et attendre juste après la cérémonie, Inch'Allah. Après les interventions, on va prier et revenir maintenant pour donner les diplômes, Inch'Allah. Madame Kessa, si elle est là, on l'écoute. Si elle est parmi nous, on l'écoute. Le micro est avec elle maintenant.